Sutayan Shatachi. Yakpa Sabavana Loho Dido Tashan Radio with Su Chief Catholic Link ne. Yanka Adua Masitio Easter. Adua Gayla Pentecost la. Younger Yanji Jingish and Shamba Posto Navataha. If you yan Shatachi with a Passaloho Taylor. And ye on our some Kanama Dido. Going down with Reverend Father Matthew Quatave. Nasa Kane in the tongue, Guana and I'm so nature. Yeah, samba embe inyango i Pentecost. Iti ne ka kidzwa omba Greka. Pentecoste. Janaga ka yange akundwa hagbe. Ba Israel najiji ebepe ifi i awambe ya yange kana kunda hagbe ya ando ikiu yan ave. Na ha inyango ne yange bu sha o umbo ikiu yan ando ave kan ekesodo tio po tankalu nyinza kyundu bupe ifi wa wampela. Na yange bu ele inyango ne sha yi ambu he kambi duwe yo ke numere tio kyundu kala nieni view kyundu kala trata. Basha yange embe umpe o ifi awambene kwa ogane chanji goma sen chamba apostoli na ha ojiji luka o angea na kamba apostoli ne kaave se yange Pentecost ne ya chanji sen chamba apostol na ha se bakala embe mpe o ifi awambelaga pa semba embe msen o chanji chamba apostoli kana kase kwane kana yanga kundwa hagbe mbe o adwa o Easter sha yanga ngine ne changi san chamba apostle sha kula itendezwa Yesu yona amba apostle na kan Yohane tio po kalin view po trata la masan telen ma ona tindine o solution na ha yanga ne kai yange mku itendezwa Yesu amba henenala nya ne samba embe mveo changi shamba apostle mama o ecclesia ke kwa olon wasakana na kamba apostle tio ya vimyo ki po kamo so ngwa changi shamba apostle nyimbo usuna ha usu ka tese mkya mlu ando avese ando ande Mose hu agabalu hia ke ekesodo tio tia vimyo ki po tankaroha mba Israel duwe kani gipiti uyema kan tawa tondo zwavela yo tumbo aila yangelo usu yango heme begbenda unenge ma uyeme ye sizu akwane ke sodo tio po kalitia vyu kyundu kamo manchi prophet Elia taika ba prophet ba mimi ngamba bayo ayila ondo ma usen over here na kuyanlo na la shot tesani ka hembe u ando mamlu u ando sizu wako aneka uto hihi tiopo nieni view kyundo ka utan changi sanchamba apostle na changi nave mtave na ha petelo unshin u yangelo luchiankwa kawse kan yange yasenya ni kan Evangeli Yohane tio kyundu view po tankalo nyinki kyundu kalutala je mchie gbamba hene yo na habechi bukoho ulukan yo mo ba changi sanjamba apostle ya petelo tila ke wongba la mayo ejingi sanjamba apostle ya yombagane we ungwa ya bukowe msalon kove kan hablo lame ijo poso yo yombagane ba wezo hakwa pe adoma yangega kabo wazo hakwa bagana wazo hakwa kekpe yange fada ogane kaamba Kristo wene kwa ne batabe hinge na ha la de olvala aye yiwa shohwa shawa yan wine wala na doyo hologan kande we ka fada wene fada kenya le da yan wine ka yan wine po ma wetwen na ha kenya le da yan samba gane samba wezwa shakwa ele doga
mba apostle jijingi sensha ben ha lu lama ijo poso yamba gane kaim solom kobe ba petelo kabe wonem solom ko siga awon de yona ba de la ne tende zwa kan profeti yoe tio hia bi kunu kala ne ni wona ha jijingi na sha on machichi na ha kai tende zwa ya ndo ela akule nyae na ha ojiji petelo kabe je wona kabe je buwa o yimae na ha kwa ne so ba kan shi matun o pino e kanyi vai ma petelo kabe gbapene gama ishima na ha gama asima ma yangle yo baptisma je ukuma odobo uta ke kwa waso sho hwa kan ba Korinto hihi tio po kalihia view ta kilo tanka hwa shitio po shiviu po kalhwa ki po kaluta ojiji palo kaab se jewone jijingo wando ne ka jijingo wa veo yiwa poso ba jijingo wando na neso yiwa poso na hamba pesidzo wa yiwamba na chi chao ma iyo adoa sidzo wa yiwamba na chi chao le ngana ase ton sidzo wa yiwamba na chi chao wasana ngana ase jijingi sen chamba apostle na ha wala ejo poso ashegi na kpishi kampine me kanyi zwa yanga be labe hamo na ongwave shachu alwe unenge shakwa mbavu mo kan gnesitio poka mo vimyo kilutan kalonye eba ma gogo yo u datu shaundo laya ebulu ma yo na ha ando va goma bejwa wala ejo poso ma omo kala ongwa oganega kwane va ampa kwane naton oklaza hemenga kwamba apostle la hamo na ongwabe na kanyi zo yanga bulan me zwa o yanga bulan ya kadzwa hodo shima achuko mnenge ya kaddo shima lo zwa ola ma hama bove na ongwaye alweka o tioti alweka o luke balo tsena ndo shima na nafatia ofanje kwane kaddo shima shina alweka ola kyondo tu botes na ndo shima nafa shina alweka ola pilashi botes na ndo shima nafa na hamheme itswa mba apostle bulane kadzwa hodo shima ojiji Paulo kaavse kemba Korinto hihi tiopo kalutia vimyo yenke heme wone alo ma lam ke jo poso pa malo ado shima gayo ngwele ndika yosu kakwen ugbelin hina ha gana amba dongo shima kan Kristo enya seba nyongo Pentecost na haya siye ne kene ya se silo ne balame jwa poso bazwa o hombando no lame chijia kadzwa o doshima utesana gana ya se ishon Yesu Kristo mshon utanda udon shima na hase aba ya chan akpocha tranko sha chupanse sha asorobo asela Nasi suwangban wasi Father Matthew sham kani na hene resinya nasi yemne nasra samda lohote atachi dona sedido sa doosha so ne keke